Assalamualaikum melek жаңылыктардын көрүүчүлөрү. Бүгүн ишемби күн Бишкек шаары пригородный базарына келдик. Мына базар мындай кызуу жүрүп аткан экен. Бул жерде базар дайыма ишемби күнү болот. Суббота күнү. Бүгүн адаттагыдай эле саануу жагынан баштайлы. Мына момда кичинекей музоолор сатып аткан экен. Канча болот музоолоруң, я? 13,5 экен мына. Баары тең эркекпи, э? Ургачы, мына ургач. Мына мындай кичинекей музоолор. Мында ургачы музоолор бар экен. Канчадан болот ушуңай? Каяка кетип калды? 13,5 эди. Бул канча айлык музоолор болот? Я. 5-6 айлык музоолор бу. Мына мондай 5-6 айлык музоолор бар экен. Мына баары тең ургач экен. Канча деп атасың ушуларды? 25тен ар бири, э? Мына монда 25 сомдон деп. Ичине чоңураак. 5-6 айлык музоолор. Телефон номеруңду айтып коюш, телефон номеруңду. 0772 ana 77 777 anan 81 83 81 деген. Ana момдай 5-6 айлык музоолордун телефон номеру. Мындай музоолор экен. Ay. Zannet binadır. Buna cana 5-6 aylık muzolor. Al ver kaçı. Так, buna momda bıçaktordu 35 000'den surap atkan eken. Buna momda bıçaktor 35 000'den. Kança aylıklar bular? Bular aylık qanday desem 1 yaşqa jetip ketpeydi. Mana 1 yaşqa jetpegen. Bıçaktor. Mis. 35'ten de var. Telefon numarını aytıp koyun. 777 74 74 08. Mana. Uşul telefon numuru. Ya, çalat da. Mana momday. Gel. Mana kiçineki bıçaklar. Kaça boyu? 170. Mana muz olsa erkek urgaçı. Urgaçı. Mana momday muz olsa. Ne kılarsın? YouTube'a girgisem de. Enesi. Şu muzoğun enesi. Kança verir? Süttü kança verir? 30. Bir günde 30. Ya kança mal sağanda 30 verir? 3 mal sağında. 3 mal sağanda 30 verir? Telefon numarası açıp koyuyorsun bana. 558 08 37 67. Uyun boyu qandaymış? Kança? Uylar var. Dağının. Jo muna boyu 1.70 be. Muna 1.70 çoğun uy eken. Okey. Daha uylarың soşular balar kançadan kançaga çeyin satıp atasın sen? Sağın uylar mı? 100 bin, 120 bin. Sağın uylar mı? 60 bin çeyin var. Sağlar 30'dan öyle öğretmen bunlar. Mana boyu 1.70 onday.
Gigant uy ekan. Muz olsun. Mamam da çok büyük. Buna celini. 3-4 gün oldu. Yeğiz tuğan bu. Şöyle kaldı. Ha, buna egiz tut öyle buluyor ya. Yeğiz tuğdu. Özüne oşuğun avarsı ölüp kaldı erkeği. Uğurgaçsız kaldı. Ha, urgaçın da sağlam gene. Buna egiz tuğan uy ekan buna. Boyu 1.70 diyor da. Buna muz olsun. Ha, bul kimdiki? Kança olur da tutsun? 135. 135 buna. 135 buna. Zeylinli onda. Muz olsun erkek urgaçı o. Urgaçı muz o. Tamam da uygun. 135 dedi. Muz olsun. Ha, muz olsun. Ne bırak hatırak sülüves mi bence hatırak Ya. hatırak sülüves mi bak Telefondan oraya cangır durat. Canlar tutup düşüp koyuyor. Canlar tutup düşüp koyuyor. siz çıkmavayız mı cennete o uyumuzun cennete Jelini süt ağabat. Süt ağabat jelini. Şundayken. Ana. Aykem ne son kırlatas internetke Mana ötüp ketdi bul uyu öyle. Alıp koyuptur bul uydu. YouTube kaldı. 135. Mana bu yerde sağın uylar. hoş Bu kança olur buna uylar? Seniki mi bu? Ahmet Moğança buyurun O sarını kança da odat? karını 150 de odat 150 ming deyip buna sarın 150 de surap atkan ekan. Bul toylak boğuz ekan buna ya? Sarın. bu indap kaldı ana tut mına tut oldu Mana onday sarı boğuz uy ekan. Mana monday sağın uylar turat. Mana monda 70 mingge dep monda uy turgan ekan. Sizlerдики mi? Banadan da kosatkın Mana 70 ming dep jelini mana monda ekan. 70 mingge deydi. Kaysını? arkada Monda Şivits paroda deysin de. Monda Şivits paroda degen monda uyu var ekan. Boğuz ekan mına. 6 ay bolup kalgan ekan. Emi tuyup da bunu da. Baası kança dedin şunu? 85 85 deydi. Mına monda Şivits paroda 85 ming. Monda ekan. Mına 85 ming deydi. Boğuz uyu ya. Geçti Mana ke. Telefon numarını aytıp koydum. Жоқ менікі біреуінікі менікі емес Birinci tut ekan. Boğuz ekan. Şivits degen paroda ушул ekan. Erten bir gün çıkıp kalat. Belek жаңылыктар дегенден карасаңар. Belek жаңылыктар деп кирсеңер YouTube'га. Bir gün çıkат. Бул силердики? Мына монда музол уй турат. Музол эркек ургачыбы? Ургачы Мына ургачы музол экен. Канча сатасың ушул уйду? 75 75 ming dep mына музол уй 75 ming болот да. Окей. Желini. Kança berет şu süttü? 12 öğret
12 mına 12 sütte 12 litre veredi. Yaxşı eкен бирок. Senası şunday ekan 75 ming lira. Muzosu bilan. Bul da 75 ming ekan, usulda telefon nomeri bilan ketadigan buni. Mana muzosu. Muzosu urg'achi erkakmi? Erkak. Erkak muzo. Qancha kun bo'ldi uni tug'ilganina? 10 kun? Mana 10 kun bo'ldi tug'ilgan. Mana bunday. Telefonunu aytdingmi? Telefonum. Aytmaysan telefoningdan. Bunaqa. Qanaqa ketib qoldan ham deydi. Mana bunday. Mana shu lekuy. Yana shu birovni ketgan. Mana lekuydun telefonu. 0772 96 90 43. Mana uşul telefonga çalsanar bolat. Mana lekuy muzol uylar yok. 75. Mana uşul lekuydan şu bir telefonda ekan. Muzol uylar. Muzon erkek urg'achi. Urg'achi. Mana urg'achi muzo ekan. Qancha deb o'tasan shu uyingni? 70 deb. 70 ming deb o'tasizmi? Qancha beradi sütü shu? 14. 14. Hozir bir juma bo'ldi torpoqqa em churganda to'qach. Hozir dele porterda em kelgan torpoq. Birinchi tug'ma Xumaji. Telefon nomerini aytib qo'yingmi? 0222 44 66 75. Mana shu telefonga chalsalar bo'ladigan mana jelni. Torpoq em kelgan. Mana yemgenden jelni ekan bu. Torpoq yem kelgenden jelni shunday ekan. Mana torpoq. Mana enesi. Mana bunday. Birinchi tuş he? Mana birinchi tuş ekan. Bu moğullar qancha bo'lib o'tadi mana o'yin? Bu 85 bo'ldi. Al telefon nomerini qanday? 0777 64 77 88. Muzosu erkek urg'achi. Muzosu erkek. Mana erkek muzosu. Onda ekan. Mana muzosu erkek. Jelni monday. Jelni sütü var. Tamamlar. Mana 83 ga beramiz. 83 ga veresin be. Mana 83 ga verem deydi. 5-chi muzosi. Mana Prigorodniy bozorida mana 5-chi muzoni tug'atgan uy ekan bu. Mana 5-chi muzosi ekan. Mana jelni mundaki. Mana jelni. Sağda ko'rgaz qo'yamiz. Qancha süt berib o'tadi? Qancha? Ya, Sütü mana. sütü 15 litre gerek. 15 bir günde 15 litre. Sutkada 15. Mana bir sutkaga 15 litre süt bergeni. Mana uşul telefon bilen söylesöner bolot. 83 ködele verem dedi. Mumda uyken. Mana ke muzosu. Mana jelinni. Mana uşul hazırkıla telefonga çalat kesinger daha bir mana muzosu bilen daha bir uyu var. Mana mumda yenesi mana ekan. Mana bunun qancha deb o'tasan?
95. Бұл 95 деп атасың ба? Музоо менен бул. Мына музоосу чоңоюп калган эркек экен, 17 күн болду. Мына 17 күн болуп тур. Эркек музоо экен. Мынакей музоосу. Телефондан беремби? Телефонун айтып кой. 0778 02 06 97. Мына ушул телефонго чалат экенсиңер. Мындай энеси мындай экен. Мына энеси. Российский брикалный. Иә. Мына енесі. Мына сүтті ағып атады. Мына желіне. Мында ой екен. Мына телефонum болса алдық. Ойды болса көрдік. Музоосу міне мынакей. Ютубқа белек жаңылықтары деп кірсеңіз. Мурунку суоталар Алатаудан келді, мынау боозу екен. Мынакей. Жасы қанша ушунун? Жашы 4-түсүн туйт. Мына 4-түсүн туйт екен. Қанчалык түшүп берген? 18-ден 22-ге дейін берет. Мына 18-ден 22-ге чейин берет дейт. Желіне. Азы бооз екен бұл, Бооз. Қанша болуп калды бооз болгон? Бооз 1 айдан кийин буюрса туйт. Мына 1 айдан кийин туй турган уй екен. Баасы? Мынакей. 80 80? Мынакей. 80 миң дейт. Түшүп берет экен. Ушу телефонун азыр алып беребиз. Телефонго чалып сүйлөсөңөр болот экен. 501 64 60 70. Ушул телефон менен сүйлөсөңөр болот. Мында ой. Кана. Кайсы үйдү? Алып тартым. Мынакей. Hadi tart түш. Сүйлөр. Мына уйды кармап турабыз. 75. Бетин көрүп койсо ушун кант Мына болсун. 75 миң дейт. Мына ойы 75 миң екен. Биринчи тур. Алатау. Биринчи туут бу. Мына биринчи туут екен. Түшпөсүн, бет сеттиңен бери. Алатоонун пародасы бу. Мына Алатоо парода дейт. Телефон номерин айтпайсың? Айт номерин айт, haydi. 0777 47 84 02. Канча дейт? Кайра кайталап койчу. 0777 0777 47 47 84 84 02. 02 дейт. Мына уйдун эмчегин карачы, Азыр кот. Мына момда бир уй бар экен. Бул да сеники? Эмчекти карачы, эмчекти. Жин Кененирээк тартып алалы. Могу уйду. Бул таза Алатауский биринчи тур. Мына. Эми сен мунун телефон номерин айт, бул уйду айтып кой. Мунун да телефон номери ошо баягы эле номер. Ушул эле номербу? Мына ушул эки уй экен. Мына монда. Бунун пародасы да Алатоонуку. Алатоо. Мына да Алатооский парода дейт. Мынакей. Бул тууганбы? Иә. Тууган дейт. Мынакей. Мына канча болду тууганына мунун? Туганда 2 ай болду. Мына 2 ай болуп тур мунун желине. 14-15 литр сүт берет экен мынакей. Жел. Ютубтан кайсы каналдан чыгарасыз? Белек жаңылыктары деп азыр жазсаң чыгат. Не жаңылыктары? Белек жаңылыктары деген. 2 ай болду туганда. Мына. Ооба. Мына мында ойлар экен. Сүтү да агып аткан экен мына желине. Мамам да ой екен. Мына мамдай торпоктор бар екен.
Bıçaktorga deyim bardın ha. Buna bari bıçaktor eken. 45'ten mi? Paroda kaç uçlar? Bu var emin ederim. Bu hacayın nomu. Al çileş atmayı. Kazayın. Kaça bilet parada var. Ha. Ya buların parodası kaçsı? Avlukul men Gerefort. Parodasını ayt koç. Avlukul men Gerefort. Ha, oşan. Aylukul. Qanday deysiz? Avlukul Gerefort. Telefon numarını aytып koysun. 505 He. 11 13 13. He, mına monday. Bıçaktor bar teң, Kança baş var bu yerde? 28 baş var. Kançadan beri alasın oşo? 20 kança dep atasın? 45'ten soradım düşüp berem dedim. Ha, mına. Anasın tegiz. 45'ten mına oşo telefon. 40'tan bermey atat. Oşo telefonga çalsang болот экен. Mına 40'tan berip aytkan eken. Anguslar yan var. Ya. Anguslar yan var içinde. Ne degen paroda? Toza anguslar yan var. Ha, qaysı? Aklar. Arqlar bu. Aklar toza angus. Ha. Na. Hazır. Reklam olup hozir 45'ten satılıp keter. Mana. Mana hazırkı özbek bala aytkan muna parodalar monday eken. Ake. Tetiga ala başlar oşo paroda janagı, he? Sen aytып atkany? Gerefort. Oşo var ama aktары Avlukul. Alikul ati Kızıl başlar Gerefort'tor. Ha, mana kızıl başlar. Şunday paroda eken. Mana onda iki paroda var eken bu жерде. Mo karalar qanday parodaga kiret? Ya. Ya. Olar qanday parodaga kiret? Al prostoy. Prostoy? Bular bölök bular. Yo, oşon parodası qaysı? Prostoy. Ha. Mana monday. Bıçaktor eken bari. Adam ne dep kaçılar mı ya? Казахский белый голубь. Mana. Белый голова деген казахский пародалар бе? Ha. Bu hangisinden arlaşkan ya? Бирок муну аралашкан деп койду өткөндө. Мондай. Ак баштар. Мондай топоктор. Канча айлыктар деди ушуларды? Bir yaşlar. 1 жаш болуп калат экен, э? Бойлор кичке го, жаш болсо, э? Çoğuna çukurda tururlar. Ildıyda turmuyor ildıyda. Мына 1 жаш топоктор. Окей. А мына болсо жөн эле Öztügü var. өз үстүн бияктагы чүйдүн мына парада чүйдүн топоктору. Булар канча болот могу чүйдүкү? 45'ten alır. Могул да 45 болот о чүйдүкү да. Мында кара торпоктор чүйдүкү дейт. Булар 45'ten дейт булар. Мындай торпоктор. 1 жаштагы торпоктор. Мына 50'den дейт. Bak şimdi tatlı olmuş mu? Kaç kilo ödeniyor Мында bunun букалар. üzerinde? Bulu görürsüz be. Ооба, 50 миңден экен. Жашы канча ушулар? 1,5 1,5 жаштыктар экен. 1,5 жаштык. YouTube'a çıkarır resmen. Ооба. Телефон номерин айтып койсуң. 550 06 06 68. Канчадан берип атасың эми ушуларды? 50'den biraz çürüp verelim. Buna betinde tatlı koymuş satarmanın. Жок. Болбойт. Olmuyor mu? Мына. Мындай. Ал деген бул Üçün niye? Ya bırak. Ha, YouTube'un Ötken de tartıp gel. Şurada çalma koy. чыкпады, карабайсың алды. Телефонуңду. Мондай. Букалар. Мына. Yaxşı buqalar. 1,5 жашар букалар. Ооба. Kanal qaysi kanal? Канча баш бар мына жерде бычактордун? 9. Канча жаштыктар ушулар? 1,5. Мына 1,5 жаштыктар экен, 9 баш бар экен. Телефон номерин айтып койчу. Телефон номерин сенден алышат да. 705 17 18 95. Мына ушулар баалары кандай болуп атат? 53'ten тұрақтас. Мына 53'төн дейт. Мына 1,5 жашар букалар. 9 баш бар экен бул жигитте. Мындай букалар. Мына алды жагынан тартылып.
Tamam da bukalar. Buna 1,5 yaş bukalar. Gel. Seninki mi? O. Kançadan beri kança baş var yerde. 20 baş var. 20 baş kançadan beri otasın şimdi. 41'den sonra o da ağızda. 41'den yaşları kança şuların? Yaşlar 1 yaşka çeyingili. Ha, mana 40 mingden iken 1 yaşka çeyinkiler. O arasında bu yıl 9. klas bitkenler de var. Anda muna telefon numarını aytıp koy. 9. klas. Telefonunda büyük bileti ötkünde de 2 yol bergenimde hiç kim çalmadı. Aytıp versen yem çalat emkisinde. 0773 bilen 22 60 50. Mana şunday telefon bilen. Mana o жерде onda bukalar var. Belek жаңылыктары деген. Belek? Belek жаңылыктары деген kanal. Мына 120 миң болот ате. 120. Салмагы канча болот ушунун? Salmağı taza eti 330 gram var da. Мына мондай чоң букалары бар экен. Телефон номерин айтып койсуң, канча баш бар? Telefon bir yerde 126'dan birinde baş bayke. Аркылар? Arkalar 80'den sonra otam 2 özün. 80 миңден. Arkaların daha 2 özün 65'ten sonra otam. Ошондо 5-6 баш бар. 5 baş bayke. 5 баш бар экен. Мына телефон номерин айтып койсоң ана. 508 41 34 41. Мына ошо телефон менен мондай чоң букалар азыр. Мындай тартып берели. Аке мондай. Мондай букалар бар экен. Mına bağları mına birincisi Cenab-ı Bağ, ikincisi mına o. Oşo ortak 80'den sonra otam. 80'den mi? Orton kökü. 65'ten. Mına orton kökü 80 mingden eken. Bular olsa 75'ten. Mına iki çetki 75'ten de alıp. Mına uşul telefon nomuru çalsan bolat eken. Mına monday bukalar. Ha. Oğul bay. Özünde dayında koyar, men ötem abi.